Ka distrik Tenger kabakan thup yaki kandai teliki balang hakasan tari uno pra arca apply langbah ka wena kitanat komiti ka social economic life development SELD kala penlong ya ka skill development program hapok ka balang nong trai is Khasi Hills district pat ya kani ka program la penlong hapok ka Durbar Hall nong trai ubat lamprang war block coordinator Dindaya Upadhyaya Gramin Kausalya Yojana EDDU GKY mau senram CNRD block kum resource person oleh yok ban pensyai padpa halor kanika skim sarkar ban ai jengkai kisamla kamtam kilong yang kibadunah kayo kakot hakani ke program layadan lang ru MLA ka mau senram constituency upa Olan Singsun utamen basan TS Buroy ubala penyat ya kacengelang upa AP dan Shew ula shim ya ka pentaban pulih ka ketin ublay pat kacing kublay na temen basan LD dan Shew. Lak ban kedeu ba kacing penlong ya kaneka skill and development program kadai kasin kabalai pat lawan ya shim bentalang da kis pangut kisamla kabalang Presbyterian pat kumcuk ru kisamla jang kabalang Katolik. Skill development kalau kumperhat ka saya dulu di pat pois ka training ka skill development kalau ada kamu. Nama Shisin pagidor ka skill company pagidor ka skill company ko baru duduk ka skill yang juga trade mo ka skill lah belum pagkasna kali ka skill ka fabrication ka skill ka schneider pun skill schneider kayak ka masonry ka kamera Krishna dagading ka skill Krishna dagading pat Krishna da masundri da ki mau offer skill tam Krishna ini buntli skill nalor kana ka finishing ka furnishing yo kana magajo skill ka prostar kana magajo skill ka kadro kana magajo skill gar company yang jadi pilar kalau kana magajo skill para di kata ka skill bantu wiring kana magajo skill trade kemudian cukup kita kaji perkat ini kalau kapal semua ini kita berfilm ilale ubalerkam banyak belakang berfilm ke skill seperti kita ke situ banyak ngagermen bak iwela me ar lagi konsumlah jauh kami ke distrik hadir bak wilayah yo kaji munto yang ada ini anda bila set up ya kena unit kata ke unit ke berfilm ke skill berfilm penteri Pilih kalian boleh ikut. Sambil mereka skill yang beri kepapidan sendiri itu, bagi boleh lebih seram. Di mana yang besar, nyawami kena senang, itu enggak. Nggak tahu supaya apa gila isi khabar ponding, teman pom yang dia berhaban ke skill tu. Nama lain, kiki pom habadan ke skill. Pintam panda yang diro itu boleh badal skill, badal tak skill ni. Rela pintam skill pembing berubah. Shispat apa betul badal skill tam kena isbuat. Pini tam sida. Ribungan skill itu tomat pam dalam mana mana berkelan tu ni. Katu ni skill. De bukan cukup bantu nasional di badal skill. Kalau kena bahasa asal bagaimana senang dia video compare ke tiap halisai begitu. Last time mereka make scheme di dia juga apa India ada aksan trik setempat arahnya kasar. Habis ni waraknya ditingkat naik perasaan jom pandai di daya upadaya. Apa mereka pasti kami pak dilaporkan lalu uang aja kanyo. Wala syukti akan ni scheme jaka department sarkar government leklia jika state of rural development. Kita kami ini scheme kalau habisnya jelas ni lawan petibat ikina tema sedang kibuana milongi mungsen diberduna ini yang kuat. Ya kepada tayo ki unduna dekat hasil sianek. Kemudian bila ban pendrong register yang di scheme. Nana dongkam kikna nana kikuat pening di dongkam dan pendiang ya kikot islam. Mula pada
tang kuali training sudah training untuk nai dongka mana pensisya jadi kena abang mau senam joni dibanding nasional notrai nalawak natalau tengah namau kesan napungku namau hiang nawinoi namau senam dongne nantana pendeng sosau napom belang di dongka mana pensisya dan ikut Islam mentah kena dibanding nablok mau senam yang kita apa neutral kimna kanon sobek dan ikut jong dan rekod joki kepada apa pendeng sosa apa kita neutral inha pendiang ikut joki pensisya bagi ilok sosial jong nasional neutral ikut Islam dibedalkan kita benutong ada di jongka latrekam hatsan sini sana jongka ka BPL ka ada ka SSD ka SSD certificate EPIC Anhar Kora Nasional dan residential certificate bagi orang kerja di kuliah bat di passport size IPI dilapor dilapor tidak di barang don mentah di barang sah hadu mentah di dalam segini santri kawai dari wazir advisor kemudian apa buati kini ketika training apa ai yang dikena kintai tangi kintai dan kasim yang terkadang kuliah kedai kelas 5 sana kedai dan sekarang training apa ai training yang dikena kintai bansuk jah bon kiong dikena ada ninik sujan pun Henry lemna pesan menang. Undang kanu ke kamar lemna pesan menang. Masuk jalan, bersina kalinya, banyak kanu kamar bina pesan. Kabar kedai SRK, People Consultant Private Limited. Kini isin ini kena senang. Mir, hat belapas, ke portrait training kabaki iu kadai sauna